A nas zapeljete na vic? Ene otroke moramo obdariti, gospa. Zamujava že. Pa zamujava, nas odpeljete. Gospod, a nas... Ustavi. Živijo, a greste do Viča mogoče? Ja. A res nujno raba prevoz, ker moramo otrokom razdeliti darila, prosim. A nas vzamete s sabo. Tole je pa darilo za vas, ker ste tako prijazni. Hvala ti. Kar tle najbolj zdržemo, ja. Ne tle, tamle, le tle po Jurčkovi. No, se to je Jurčkova, ni? Kjera? Jurčkova? Pa pismo, no, stari, zamujava, no. Ja, le nisem jaz kriva, ne? Ne, stari, zaradi tebe zamujava, zaradi tega, ker moraš narediti 50 korakov, ko jaz naredim 10. Jaz sem Štajerc. A, čak Štajerc? Ja, nisem bila, kdaj sem bila videla, kaj je mest, kaj je že, no? Previdno. Ma no, stari, kaj dolg čas spizda. Celje. Jaz sem z Celja. Kako so zdaj na muziko? Dejte mi jaz Dej, skini mi to. Ne dela CD-player. Kako da ne? Ne dela. A si probo? Ne dela. Kaj ste vi jaznorela? Imaš kaj za jesti? A je to Garmin, stari? Ej, pust primir. Ja ne, sem da prijem, da nas bo res pripelo, stari, ker se nas mudi. Tak dan, pust primir. Bomo tim, daj si ti. Evo ga. Čak, stari, a ti veš, kam mi pelemo? A ja, si imaš le žarninko, si imaš super. A, evo, daj. Vič. Kako Vič, ali kaj? Se ne bava, res. A imaš, čakaj, a je to GPS, stari? A je tole GPS? Vič. Klima, stari. Vič. Ne krvavec, ne krvavec. O, Vič. ne, na robe gremo. Vič, stari, ne krvavec ne peleš. Da. Zdaj me žulto, stari. Kaj je? Ja, žulto. A se ti je un spustil. Dobre, se gre. Dobre, gre. Še mal. Evo, pred zbova. To je vedno tako. Dobre, hvala, 5 noter nazaj, no, ko se nam mudi, stari. No. Aua! Skretene. No, se nam to ne dogaja. Je ful hvala za prevoz. Stari, a lahko danes na tle malo sušiti, prosim. Stari, ti si nerealen, leti tebe. Hva? Sam sušiti se dal. A imaš fanta? Kako mu je pa ime? Da vidimo, če bomo darili za njega. A je Božidar? Ne. Kako pa mu je ime? Mišo? Jaka. Ne seri. Jaka, ali tle je darilo za Jakata, stari. A je bil kaj priden? Ne. Jaka ne dodi. Ni bil pridan. Jaka ne bo nič dobil. Uješeno. Ne, zdaj ne bom več... Nima raj ročno, tam varnosti, stari. Ja, dej. Naslednje stvari, ko se dotakneš v tem avtu, kadi se ne. Naslednje stvari, ko se dotakneš v tem avtu, bomo zaključili z vožnjo. Ne, se kul, ne rabo zdaj zaostrovat razmere. A nisi lačen? Ne, izvoli ven, čau. Boš ti pojedel. Ti nisi normalen, no, kva ti je, stari, no? Policijo poklical, ven pejte z avta. Ne, veš kaj, na tej strani moraš pelati. Ven z avta sem rekel. Ne, okrog moraš pelati. Pusne. Ok, greva, ja. Gre pred z nama. Ne grem. Pred z nama, no, prosim te. Čas čudežev je. Snečenje. Ne, daj pej tam. Dej pej, no. Darilo. Pa kako ne vama zaupam, stari? Ja, a jaz ne zgledam zaupanja vreden jelen.